أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 4. نویسکار امام بخاری. ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. حديث السيئ عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم. عمران گوره حسین هات که نقل کردن خدا جی راضی به دبیجه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هولی گفت ما تقولون فی الزنا و شرب الخمر و السرقه، هون در حق زنای و خورنا عرق و دزیه دا چه دبیجی؟ فکر حوال در حق وادا چیه؟ صحابیا پرسی قلنا الله و رسوله اعلم، مگا خدا و پیغمبر وی بهتر زانن. قال پیغمبر خدا هولی گفت هن الفواحش و فیهن العقوبة الا انبئكم باکبر الكبائر الشرك بالله عز وجل و عقوق الوالدین. اونها یعنی زنا و خورنا عرق و دزه کرن گنهن فاحشنا گنهن مازنن و فیهن العقوبة جزای واجی گرانه. لبله الا انبئكم باکبر الكبائر لاش هورا گنهن مازنه وجاش همیا ماستر مازنتر از بیجمه الشرك بالله عز وجل شریکاش خدا را چکی یک و حقوق الوالدین ازیت بده دوباوا خواه بقهرینه اولادک و کان متکئا فاحتفظ. قال و زور پیغمبر خدا پالدایی بی خواه راست کرد و هولی گود و زور و شهد زوری جی یعنی شهد بینا ور یعنی در حق مسئله که دا شهد بینه بده یکه لبله او شهد بیناوی شاهدیاوی وربه. باب بکاء الوالدین در حق گریه دو باوا دایا یعنی اولاد ولی و بقهرینه ولی دل و بشکنه حتی بگرینه که اف چه گناهیت مازنه. حدیث سهویه که عن ابن عمر رضی الله عنهما قال بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. ايش ابن عمر هات الروايات كرن ابن عمر دبيجه ويا او دبيجه لبله هر وش پیغمبر صحیه چونکو جبر خانکو و تشتهولی بیجه تصحابی. بكاء الوالدين گریه دو باوا یعنی جبو قهراندن اولاد و او قهران بن و جا بگرینه گریه دو باوا من العقوق والكبائر ازیتا دو باوایا وجگونهن مازنه. باب دعوت الوالدین در حق دعا و بدعایا دو باوا که دعا دو باوا چوانه و بدعایا دو باوا چوانه. حديث سهود دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن. أبو هريرة هات نقل كرن خود جرازي به دبيجه پیغمبر خود هولی گود سه دعا هنه ثلاث دعوات سه دعا هنه مستجابات لهن خود و قبیل دیگه لا شک فیهن الوادا شک و شبهنینه لقبیل کرنا وادا شک و شبهنینه. دعوت المظلومی دعا کس مظلوم کس ستم و نحقی لحاتی کرن و دعوت المسافری دعا کس روانگی یه مسافر یه کتی غربته و دعوت الوالدین علی ولدهما و دعا دیوباوال در حق اولاد وادا یعنی سه دعا هنه قطعی نوع رد گرن ده قبیل گرن دعا کسی مظلوم چه دعا و چه بد دعا کسی مظلوم دعا کسی مسافر و روانگی و الغربت و دعوت الوالدین دعا و بد دعا دیوبابا علی ولدهما در حق زاروکن وادا اولاد وادا.
حديث سيوسسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. ابو هريره هات روایت کردن هولی دبیجه مش پیغمبر خدا هولی سحکر دگوتا پیغمبر خدا هولی دگوتا ما تکلم مولود من الناس تزارو بچوک انسانا نشتغلینا هی بچوک هی المهد نشتغلینا في مهد كدا إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم انجا عيسى كرم مريم وصاحب جريج و زاروک جریج یعنی او زاروکو حوال جریج مثلا کیا او زاروکو حوال جریج یعنی هوش مرا بیجه که جریج کیا و که او زاروکو حوال وی کیا این هوش مرا بیجه قیل یا نبی الله و ما صاحب جریج ای وجا هولیش پیغمبر خدا هات پرسین یا نبی خدا ای پیغمبر خدا صاحب جریج حوال جریج او زاروکو طفالا المهد كده حوال جريج كيا قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له حاجة جريج بي جريج نوه زلامك زلامك راهب بي زلامك گشیش بی گشه بی في صومعة له وجا دیریک یا خدا بی دیریک یا بی سر چولکه جد بچه مناستر هبی و خدا بی عبادت راهب بی و خو تام دابی عبادت طاعت خود جبریا دولة اسلامه و کان راعی بقر یأوی الى اسفل صومعته وجا شوان گاوانک هبی یعنی شوان حیوان دوار مازن جرد بجن گاوانک هبی یأوی الى اسفل صومعته بن کلیساوی دا بن دراوی دا دسکنیار یعنی خاره کلیساوی مثلا بجی کلیساوی مناستراوی دراوی سر چیبه بنه چی دسکنیا حیوان خالوده خوادی دیگران و کانت امرأة من اهل قریتی تختلف الى الراعی و جا جنگک اهل گوندک نیزیک هبی دچا رخشوانو دهتا یعنی مناسبت ویا حرام نقبادا هبی دچا جم گاوانو دهتا فأتت امه یوما روزه که دیا راهب دیا جریج هات جم جریج فقالت یا جریج و هو یصلی و جا بانکره ای یا جریج بانچه کره خواه جریج هنگی نمیش دیگرا هنگی سر طاعت بی طاعت خدا دیگرا فقال فی نفسه دل خدا گوش خواب خراگو و هو یصلی امی و صلاتی یعنی سر نمیش دابی به جهولی دل خدا بران عجبا از مجا خواه ترجیح بکم یا داییکا خواه یعنی از مجا خواه بطال کم جواب داییکا خواه بدم یا از مجا خواه ترجیح بکم دوام بکم حتی اخلاص بکم فرأى ان یؤثر صلاته هولی فکری از مجا خواه تمام بکم چطرم مجا خواه ترجیح گر ثم صرخت به الثانیه فقال في نفسه امی و صلاتی بشرا داییکاوی جارک دجی بانکره و دیساوی دل خداگو داییکام یان میجامه یعنی از کشک عجبا ترجیح بکم فرأى ان یؤثر صلاته هولی چتر دید نمیجا خواه ترجیح بکه ثم صرخت به الثالثه و جارس سجید جوی بانکره فقال امی و صلاتی دیسا دل خداوی راهبه گو عجبا دیا خواه ترجیح بکم آن مجا خواه فرأى ان یؤثر صلاته دیسا مناسب تر دید که مجا خواه ترجیح بکه حتی مجا خواه خلاص بکن نیکو جواب دیا خواه بده فلما لم یجیبها قالت وقتی که جریج جواب دیا خواه ندا دیاوی هولی گاد لا اماتک الله یا جریجو حتی تنظر فی وجه المومیسات خود جانت نستینه خودت نمرینه یا جریج حتی لروی فاحشه ننری یعنی او چه بدعایوی زمانه دمه که بدعای هولی حبی حتی چه روی فاحشه مومیسا او حاشا جنین ریا نقنج دو لروی و ننری نمری یا جریج بدعایی لیگر ثم انصرفت و
فأوتي ثم انصرفت فتلي هوت ملخة جنك ديو جريج فأوتي فقال ممن قالت من جريج نخير خالتان فأوتي الملك بتلك المرأة ولدت وجا أو جنكو دچو جم گاوانی تحتا آنین جم قرال وی زمانه حکمدار وی زمانه زاروک آنی به دنیاه معنی ما بمر بی و زاروک آنی به دنیاه فأوتي آنين الملك آنين جم قرال بتلك المرأة أوجنك ولدت ظهرك آن بدنياه وجا خلصا المسألة جنكي وقوفاني فقال ممن قرال برسي أف زوروش كيا قالت جنكي قود من جريج حاشاش جريجة يعني يا زوروك جريجة قال أصاحب الصومعة وجا قرال قود جريج أوكو خوي مناستره خوي ديري قالت نعم جنكي قبلي قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت قال اهدموا صومعته ديروي خرابك وأتي به جريج أونين جم قرال فضربوا صومعته بالفؤوس هاتن دروي بطاربا وبكرانا دروي حتى وقعت حتى خراكرن كت عرض أو دروي فجعلوا يده إلى عنقه بحبل دست بستوي وجريدان ببانكو و بانكو بزنجيرة دست بستوي وجريدان ثم انطلق به فمر به على المومسات ثم انطلق به أو برن فمر به أو برا درباس كرن على المومسات بر جنين فاحشة را درباس كرن فرآهن أو كان أو ديتن جريج أو جنك ديتن فتبسم بششي تبسم كر بششي كنويهات وهن ينظرن إليه في الناس أواجي جريج دنيريا نوف قلب الله قد نوف أنصنادا فقال الملك ما تزعم هذه بجا ملك حكمدار قود ما تزعم هذه نرى أفجن كهاد بيجي چه در حقيقة دا قال جريج قو ما تزعم دبيجي چه قال تزعم أن ولدها منك دبيجي زوروكوه جدايا قال أنت تزعمين بجا جريج قو و تفيد بيجي قد جنكي و تتشهولي بيجي قالت نعم قال أين هذا الصغير بجا جنكي قو بله ويا بجا جريج هولي قو أو زوروك كده كبيننا قالوا هو ذا في حجرها قوتن أبا زوروك أبا والدوا دويكو خدا بر سنجد دوا زوروك دويكو خدا فأقبل عليه جريج بلا خدا كريك بابك هوي زوروكي فقال من أبوك قوت بوفتكيا أو زوروكو نيكو خده دوي و چند روش خده دوي قال راعي البقر خدا اشتغلان و ازمان دای او طفل مهکدا خود زمان گوانه چلکایا یعنی گوانا باومه قال الملك انا جعلوا صومعتك من ذهب و جا وقت ملك حکمدار افدید ما حیری معلومه اف کرامت که اف تشتک نه نورمال نه عادیه نه نورماله بجا قد پوشمان بی بكر يارو خا پوشمان بي قال أنا أجعل صومعتك من ذهب أم ديراتش زير تشيكي أم دير كشترا تشيكي بجا زير ولي بقيمة زير يعني ديرك هيس بحي تشترا تشيكي قال لا قال نخير قال من فضة أم ديراتش زيف تشيكي قال لا قال نخير قال فما نجعلها نخم شو تشيكي قال ردوها كما كانت بكن وي أول بسا يعني أول شوبي ولي درام تشيكن بس منام قال فما الذي تبسمت وجو قلت تشرو باششي وقت تبر جنورو هن جنرو بولي تباششي أو شرو تهنجي باششي قال أمرا عرفته أجبو مسألة أبيزانم أجبوه باششيم أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم دعا بدعايات يا ما المأثر كر
به دعای دیام قبیل بی و هولیگو و او مسئله یعنی وقت دیایی که خاطی جمع مناستراوی کلیساوی بانکریه به جا جاو ندایی حتی دیایی بد دعا کری او مسئله شورا گود باب عرض السلام على الأم النصرانية اف بحثها باشها در حق چه ده عرض السلام على الأم النصرانية سلام داينا سر دايكا عرض الإسلام على الأم النصرانية تقديم كرنا دين اسلام بال دايك فلاح يعني دايكا که فلاح به و جا تکلیفا مسلمانیه دايكا خابك أولادك عرض الإسلام يعني زلامك بيجد يوخا كو جاي فلاح بيجي مسلمان ببا در حق به مسألة دايا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني أبو هريرة خود جراز بيجا چه جهوی چه فلاح یعنی چه دینه چه جهوی چه فلاح کی نوه مسحبه که حجم دیگه یعنی از زلامک یعنی گل حجی دیگه نه کی نوه مسحبه که حجم دیگه این أمي كنت أريدها على الإسلام جامعه هبي و جامعه دفاع مسلمان ببه كنت أريدها على الإسلام ما دفاع أو مسلمان ببه فتأبى وقبيل ناكر فقلت لها فأبت ما أفجر دي ساقود قبيل نكر يعني مقو مسلمان با إدائي كامه أو قبيل نكر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أهاتم جمع پیغمبر خود نيك پیغمبر خود مقود ادعو الله لها دعاش دعای کم را بکن دا مسلمان ببه فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب پیغمبر خود دعا کرد دیام را جبون دا کم مسلمان ببه اهاتم بجو از فتلیم هاتم جمع دیاخوه وقد أجافت عليها الباب داری بشخواه گره دابی داری برخواه دادابی داری خواه دادابی فقالت یا ابو هريرة این اسلمتو يعني هي وقت أهود مالوا من الدليل أهود مالوا قال يا أبا هريرة أس مسلمان بما فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي ما وضعیتها اش پیغمبر خود را گود و مگود دیسامش پیغمبر خود خواست مگود ادعو الله لي ولأمي شمنو دیام را دعا بك يا رسول خوده فقال پیغمبر خود گود اللهم عبدك ابو هريرة و امه یا ربی عبدت ابو هريرة و دایکوی احبهما الى الناس و یعنی انسان بده حجی کرن و انسان بده حجی کرن بلا انسان حج و بکن محبت و بخدل انسان دا بله باب بر الوالدين بعد موتهما بشتی مرنا دیباوا دواما قنجی کرن لوا یعنی وقت دایی که که یانجی باوی بمره عجب آن هر دو بمرن هی یعنی کار قنجی لوا بکه قنجا خو الوا دوام بکه یا نا بابو بر الوالدين بعد موتهما یعنی قنجی کرنا لدیباوا بشتی مرنوا عن حديث سو بينجي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه أبو أسيد مالك كر ربيعة الساعدي خد جرازبة خد كان نقل كلان أبو أسيد بيجه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أم نيك پیغمبر خدابين أم الجمع پیغمبر خدابين فقال رجل يكي زلون كبرسي يكيش ما برسي قلت يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما يا قاصد خده حقك قنجيك يا ديبو ما استويم دا مايا بشتي مرنوا كو الوا بكم يعني قنجيك هيا استويم دا و ال ديبو خبكم بشتي مرنوا بشتي مري قنجيك هيا الوا بكم از شو قنجي الوا بكم تشتكولي هيا هل بقي من بر أبويا قنجيك يا ديبو ما هيا تشتك قنجي بعد موتهما بشتي مرنوا أبرهما وقنجي الوا بكم قال نعم
خصال اربعه. پیغمبر خدا گفت بله 4 تشت هنه. الدعاء لهما، دعا تجورا بكي، والاستغفار لهما استغفار شورا بكي، تبيجي يا ربي تقول هوا عفو بك، يا ربي تقول هوا عفو بك. يعني هر مناسبت هر وسيله خاصة بشت المجا استغفاراش ده باورا و انفاذ عهدهما، اگر و سوزك یکی را دابه و جا نکاریبن بیننجه و پیانینا سوزاوا، یعنی سوزك دانه ایکه لبله مرنه نکرنه پیبینن و واسیت و سوزا تپیبینی. و اکرام صدیقهما، و اکرام صدیقهما قدر گرتنا دوستن و تقدر دوستن دوباو خواب بگیری، یعنی باف دوست ده دوست هنه، یعنی هنه هن جن هنه دوست دایی کمانه، هن وکه خالت ما مثلا وکه خالت تر حسابه، هن جی هنه وک دوست باو مانه، باو ما سر حیات خواه حشوا دیگره و حش هفته دیگرن و جا قدر گرتن و قدر وامو بگیره. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، او اقرباین تپ مناسبت دیا خوابا خواه بی اقربای و، یعنی معلومه دیو باو ما که حلکی کیا زنجیره و که حلکی کیا زنجیره نه ما پنا و گیره دادن و دیا ما پنده و گیره دادن، مناسبت دیا خواه مال خالو خواه تگیره دان، مناسبت باو خواه مال ماما خواه تگیره دان و جا او اقرباین به مناسبت دیو باو خواه تبی اقربای و تقنجه و بگی مناسبت خواه باش جوان نبری اوه بشتیم برنا دیو باو خواه، یعنی لازمه دوام بکی او قنجه کت لازمه دوام بکی. اون حديث ششه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أبو هريرة نقل كلام خد جرازبه قوتي أبو هريرة ترفع للميت بعد موته درجتون، بشتيك مر دنيره درجه كوي بلند بي چه جن چه مر، يعني معلومه هر کسی درجه كوي هيا قرأ عملي بي قبر دار برزخ عالم برزخ دا دنيره درجوي بلند بي. فيقولوا وجا دبيجه أي ربي أي شيء هذه، يا ربي أفتشيا أف درجها چرا درجام چرا بلند بي. فيقالوا جره لي تقوتن جاووي تداين ولدك استغفر لك كرتا يونكا چاتا اشترى استغفار كيا، يعني دعا عفو كرنا كن هتا كي يشرب بخوا، يعني قلت يا رب يوم بوفا عفو بكي تقول هو ببخشيني اشترى استغفار كرنا اف درجات وبلند بيا. حديثة سيو حفته عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة، محمد كور سيرين دبيجه ام شبكه لك ابو هريره بي شبكه، فقال اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر لهما، فقال اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر لهما. وجا ابو هريره لقى يا ربي تا ابو هريره ببخشيني، تقول هي ببخشيني و ديا مجي قول هي ببخشيني ولمن استغفر لهما حاجي استغفارش ورا بك تقول هي واجي عفو بك يا ربي. ابو هريره ولي دعاك تمنو دعيكم وكسش مرة استغفار بك دعاء بخشاندن وقول هما بك دعاء ببخشيني. قال محمد كل السيرين قو فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبو هريرة، حتى نهوجي ام استغفارش وراديكيش ابو هريره وجداي كوي راديكي داوكو ام داخلي دعاين ابو هريره ببي، معنی ما ابو هريره ولی دعا کر او ذاتي قنج بي صحابي پیغمبر خدا یک مهم بي و جا مجي قاطع يا رب ابو هريره و دياوي ببخشيني، معنی ما دعا شو کسر را کر بيكو و دعای بك داوكو ام داخلي دعا ابو هريره ببي ام بر دعاوي بكوي. حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره هات نقل کردن کو پیغمبر خود هولی گفت اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وقت عفت مريه، وقت کو انسان مريه مروف مريه انقطع عمله، عمل وی تبرين، عمل وی قنجي ينا قنجي تبرين إلا من عمل وی قنج تبرين دفتر عمل وی تدادان إلا من ثلاثا سه جيا خارج، يعني جسه جيا دوام دكن، سه سرکانین خیره هنه او دوام دکن. صدقة جارية خير جاري، وكا مثلا ام بيجي که کهنی که کانی که آوا بکه، مزیفته که آوا بکه، خستخانه که آوا بکه، پره که آوا بکه، یعنی تشتک ولی خیروه دائمی پشتیم برناوه مویجی خیروه دوام دکه. او علم ينتفع به، یعنی علمك فایده جیب داین. خوشکو برای دلال ام چرا وا در صادقی مهولی فکریم، یعنی اف علمها اف تشت امزانی یه امه بمری صبا یه مرا بچه نوا زیارته، یه مرا بچه مقبره و یه بچه ببوره بچه وجا اگر ام بهلیل دنیای انسان فایده جی ببینن اوش مرا ببه خیرک جاری یه خیراوه شمو دیباوه مرا بین خلکه بجن رحمل دیباوه نوی وجا نجبو منفعتی که دنیای، نجبو منفعتی که مادی، نجبو شهرت خود پیزانه صرف بو و حدیث پیغمبر خدا علیه السلام دقنا دفتر عمل ما نیگرتن خرش مو دیباوه مرا دعا بکن. سه سرکانیا خارج خیرا مروفی تی برین پشتی مرنوی صدقه جاریه خیرا جاری او علم ينتفع به بجا چه کتابک نویسه به چه فقیق خودی کربه طلبه خودی کربنه پرورده کربنه بجا فایدش علمی بدیتن. او ولد صالح يدعو له، یانجی ولدک صالح اولادک صالح پشتی مرنوی دعا جرا بکه خوده مرین مو حوا دیبوف المو حوا اجداد المو حوا همیا عفو بکه انشالله به مناسبت حديثا سهوششه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال، ابن عباس هاتي نقل كران كو زلام كهولي قد يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. زلام كهولي يا رسول خده یا قاضی خوده این امی توفیت دیام چوار رحمت دیام امر خوده که ولم توصی یعنی وصیت جی نکیه و بکنش مرا و نکن تو وصیت جی نکریه افا ینفعوها ان اتصدق عنها عجبا اجبر و خیر و خیراتو بکم صدقا بدم یعنی قنجل انسانا بکم اف فایده دده دیامه افا ینفعوها فایده دده دیامه ان اتصدق عنها اجبر و صدقا بدم خیر و خیراتو بکم. پیغمبر خود قال گود نعم بله فایده دده. باب بر من کان یصله ابوه، قنجیل وی کسه مو بکه کو باو ما قنجیل کری او مو قنجیل وی کسه بکه کو باو ما یاندایی گمان سر حیات خواه قنجیل کری. عن ابن عمر رضی الله حدیثا چله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه. ابن عمر خاطئ نقل كران دبيجا مر أعرابي في سفر روجك بدويك يعني عربي كوچال السفر كده يعني ريك ده دچا فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه وجا باوی کوچل و باوی عرب بدوی عرب دشته دوست امام عمر بی، یعنی دوست امام عمر بی امام عمر حشویدی که حش امام عمر دکر. فقال الاعرابی
الست ابن فلان و جوی کوچل بدوی ابن عمر پرسی گو تنکره فلان کسی الست ابن فلان تنکره فلان کسی قال ابن عمر قال بلى بل أكريما فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ابن عمر بجا عبد الله كره عمر قود أو كره حاشا كرك هبي رخوة وكا يدك وكا يعني كره شوالي صور هبي بجا كرك دجي رخبي أو جي دقانو يد واسطي وي صور با النكبي قد وی کره بدنه وی زلامه بدوی وی زلامه کوچل بحمار او وی کره بدنه کان یستعقبو نخوا دیگراندا و نزع امامته عن رأسه شاشکا خواجی سر خوا وکر فاعطاه او جی داوی زلامه بدوی کوچل فقال بعض من معه وجا هن ين رخ ابن عمر قوتن اما يكفيه درهمان تد درهم دابینه درهم یک دو تا دابینه بس بی چرا کره خواه دیه و شاشقا خواه دیه قال النبی صلی الله علیه و سلم وجا ابن عمر گو پیغمبر خود هولی گوت احفظ ود ابیک دوست باو خواه یعنی خوش دوست باو خواه با قنجیل دوست باو خواه بکه لا تقطعه مناسبت جنبره فیطفئ الله نورک و مناسبت نقطینا خود نور خاطب تمرینه یعنی اگر تاش دوست باو خو یا دوست یا خو باو خو نبه یعنی خود نور خاطب تمرینه تنابی خودی نوره بله دوست براین دلال بلا درس عمل بده بسکنه انشالله حتی درس ده بمینه خیرو خشیده